nangu umngani wami owakudala ngihlangana naye etown ucela indawo ngangisebenza naye eMine ngiyamfaka akapheli nje nezinyanga ezintathu sekufika abantu la khona manje uyalapha mina ngazi akangitsheli kodwa uqhashile la kwami nawe umuzi wakhe la ngimqhashisele khona mfowethu mina sengaba namadlozi ngicela indawo nyolaphela lapha amadlozi wakhe azovukela la kwami wavumelana nami ngathi mina ngizokunika imali Fika na azawungitshela indaba zamakhanakhana mina ngicela ungangilokothi ngithi hambi buyisa yonke imali yami ngikhokhela yona maka wena muntu omdala ubeyitela abantu sakumelene mntanami nalo baba ngisakufuna ukubona la kwami bantabami wait motho mo re tla o thusa siyaphila ninjani baba siyaphila mkhulu ngesibongo isibongo ngomvubelo isibongo ngomvubelo yebo baba yebo ma okay baba mvubelo yebo sikulindile shemnkosi yami ngifuna ukucamba amanga hour yonke but ngoba ufikile siyabonga sibhalo lo babuhlatshwayo ithi nje ngimuphe njene isikhathi sokuthi nakutshela ukuthi wayisila yebo bantwana bami njoba ngisengibese kancane ngichazi umuntu omdala lava simfana akithi ngiyawuhlompa my brother glazi nekopa muthomo lava sakalwebe yakhe yakopa ngibekele endlini seyisolo siphuza amanzi ngiyabona nkosi yami ukuthi sosebenza kabuhlungu kuyalebuka skima ne thank you mutho omholo kiyo entate mvubelo njoba bese ngichazile ngithi bantu abambe ngicele uncedulwe nambona uphetheni namanje amakhanakhana engawazutha wokwenzani ngithi ngiyamcela nje angisafuni ukumbona la ejardini lami into azenzayo la kwami akasangiboni kwamina ukuthi nguba sekukwakhe man mina sekumele ngimamela umthetho wakhe ulalana nentombazane yami utshela ubaba mhlazana azongiqhashisela indlu yokuhlala ngamtshela ngathi mfowethu mina sengaba namadlozi ngicela indawo nyolaphela lapha amadlozi wakhe azovukela la kwami wavumelana nami ngathi mina ngizokunika imali fika na azawungitshela indaba zamakhanakhana mina lutho savumelana baba savumelana naye ubabuhlashwa nobani hayi nentombi nomntanami navumela wangitshela nangumntanami mina ngifuna ukunderstand umuntu uzolala nomntanami futhi la ngidlale mali bathu baba uli wo yithi uyangazi kahle yithi hambi buyisa yonke imali yami ngikhokhela yona maka wena muntu omdala ubeyitela abantu sakumelene mntanami nalo baba ngisakufuna ukubona la kwami bantabami wait motho mo re tla o thusa baba mina nginombuzo oyi1 for wena ngifuna imali yami ubuyise imali yami umuntu omdala eyiphi imali engangimkhokhela yona lovers bathi be Mr Johnson wow shasa baba nizokuthakatha uzomthakatha wayi ubamba mina ngezandla uyidlile buyisa imali yami buyisa hey ngifuna bathu baba alaka sisebenza ntate wami sizongibulala kwami ntate alitobulena next umubulele justice ngasisebenza motho muli yithi kukwamla baba okay ngicela ungimamele angithi usibizile uthi sokhuluma nobaba sivumele ke nambona into azenzayo ngikuba ukwenwe ngicela ukukhuluma naye ke motho muli ngikuba ukubulele sinembuzo siyazi ithi uzosiphendula umuntu omdala uthi ukhupha imali eyiphi ngamnika imali yerent okay sharp into kumele uyibhadale baba wami la ekhaya vele angithi uhlala la azomnika futhi lesivumelene naye eyiphi leyo ukuthi sengizolaphela la
Yokuthi wena uzokatha abantu mo. Umuntu omdala Yebo. umsebenzi wakho wenze ngeyiphi nyanga? Hayi. Baba baba. Hayi. Ungangilokothi. Ngicela ungangilokothi. Ngithi ngicela ungangilokothi. Just. Hey baba. Baba nawe ukhuluma ngobuthakathi. Ukhulumelani ngobuthakathi? Wait. Mothomolo litlile ukuthusa nifulwana so ukusebenza shwa. Wena makumele mawufika ekhaya lo muntu kumele wenze umsebenzi ubike emadlozini wakho ukuthi sowufikile ekhaya. Ubikile wena? Ngabika. Uwenze nini umsebenzi? Wabika nini? Umsebenzi ngawenza last. Khona leyo kanti. Bengayazi abantu bala ekhaya. Ngakhuluma No, naye Marcel. umsebenzi ngikhuluma ngokuqhela something ukuchitheka igazi uziqhelela izinyanya zakho uthi Waba njalo ngakhuluma naye Uphahla uthini? Usebenzisa sifani sabanga uphahla jakade uthini kumadlozi wakho? usebenzisa isifani sami. Uthini mawuphahla? Ngiyaphahla ye. Wozani laba yithi uyayibona lo nto le. Uthi beze kuphi? Hey, Jehova. Beze kuphi? Bese kulabantu bami engizoba lapha. Oh, and wrong umuntu omdala sizokutshela ke asikubuza ukuthi kumele uphume la ekhaya. Ngizawuphuma ngempela kodwa ngifuna abuyise izimali. Mothomolo uthini tshelete tse file? Bale bathibeng. Justice. Makato alinto le. Oh man. Ke kopaletseng. Ke kopale bathibeng Mr. Batla motshotso a tswa jarateng ya hao. Emtshelani kumanje Cela amfuni lo muntu. urilesa nyeke sesebenza ifani. Angifuni ukumbona la. Tate, awuzobiza ubaba inja ejaretini yakhe. Sicela uphume nje ejaretini yakhe sacela please. Uzophuma ngeyiphi Ene wena inyanga? ukhuluma nobuthakathi. Ngizophuma. Akaphumi uphuma today. Hayo. Kule nyanga ezayo uzokwazi ukuthi uthole indawo yokuhlala. Yebo. Sikamfana nane kinana ngane because of sizomnikeza indawo ehlala but into engibhekile ukudedela ubaba uthatha advantage. Sengenzela ukuthi manje ethola isikhathi sokufuna indawo yokuyoqasha somewhere yena because thina nethi ngeke sesithathe ifake sangoma sambe nayo mfana ifake sangoma le so thina so make sure nje ukuthi akaphinde yenze le So wena manje wawudelela ubaba manje. Ngimthakathe ngani? Nyanyani please. Baba. Muthomolo please. Muthomolo mamela ne. Ukwenza so mamela. Wena nthopile ntho yetsa ngirong. Uhlisa bathu laphela lana and asina nkinga mina ngithe ngiyalihlonipha idlozi ngakhula ngakho. Sakhuluma. Lalela uzwa ngithini kuwe. Lento leyo ukuthi wena uzwenzela umsebenzi wakho lana uhlisa ntho tsa hadi sharp. So ne kukupa kufela utswe ufiwe na kweka kangkhwedi. Ya, ngizawuphuma kule nyanga ezayo mntana. Okay size sokucheka sokuthi na ungakhona ukuba nendawo ukuthi uhlale kuyo ngithi. Yebo, Ngoba umuntu omdala ngikhalela lento lokuthi baba uyasho nehealth ayiseko save ukuthi wena usebenzisa le toilet eyi1 I understand. Hayibo wahlatsiwa ngapha waphahliwa ethiwa and which is something wrong ntate nami affect abantu ke jakata and hadumelana lwena kanto. Ngoba manje niyaxoshwa ngambe la ekhaya. Koshwi unyeke obvious uyeka amadlozi makathola indawo lapho bazokuwelcome maybe mayo rent batshela watsamaya mona uhlwe mo mojarateng and sika unale bana nami wena. Yebo nginabo abantwana kodwa bale ekhaya. Baba thuna abantu unabo abantwana Yebo. manje khehle uhlaleleni la ekhona Enkoli ngize ngokusebenza. una iphone number ngoba manje usebenza ngokubhebha abantwana babantu lana usebenza into ekhona una iphone number Yebo nginayo. una iphone number efacebook yakho Yebo nginayo nami. I love us mfana kupa ntate udilelena gemunga today. Ngicela siyenzile soba siyokupakisha ngizobe ngifonela ifacebook yakho Singangena endlini baba. Baba uye sizokutransporta nasemakhaya fona sina. ngeyami ifone futhi Ya. Baba ngicela uye kukulwa Mothomolo bona. Impela. Taba ufinte akibahle intshotse shwa. Akibahle high blood yotswele. Ntate mamela. Mothomolo hlokusho tswetsalang Mothomolo askisi Ke ngifuna aphumile la kwami. Ha re thokse moya Mothomolo. Hey, Okay ha re angazi. thokse moya. Mamela he ntate wa Yebo. mamela he ntate Yebo. ka hlapole kokobetso bona ne. Re tsamalena no. Ska re tsamalena no. Uya makhaya ga monka ebile wa paka la baswa mthusa. O tla kobaneng ba emakhaya. Usale wena. So that aska ba tlo ja ngwana hawa aska ba tlo Nje impela nje. Sihamba naye. Angifuna ukumbona. Ubaba baba ngicela ngicela usivumele into eyi-1 Yebo. sicela siyitshoze ibhayisikobho ukuthi sikutholele umuntu ozobuye ezoklina le room since bekwenzakala yonke le minyaka nyaka Ngajabula umuntu kakhulu. wesintu ngamvumela na Leyikhwakhwalala zigcwalisela. uzovuma silethe umuntu wesintu Hayi lapho ngavuma impela kuqinwe nje kahle la. Ngizokwazi ubaba mkwena ngicela ufone ngiyacela lava singobaba Ngapho impela nje. khitlisa ntate mkwena wa ngaka tlo uklinela room ya Hayi, ngajabula impela. le cases tsa batho ntse ngate se re sa di tsebeng Ngizobisa nabo umthandazo bazothandaza. okay akunankela Mina umuntu omthandazo. oh le ba profeta re ka uthisa ka bona rona rena le ba profeta ba tshotsa Yebo. Ye ngisafuna ukumbona. ntate ungangena endlini ay Mr Jones eish ntate
kumkani ntso bua lena e re ke kwa le show he ntwana nice eish guys la bona re fihlile mona ska re fihla jwalo ntate mo o ngweletseng lena sa kwatile o sa kgathetse sham ke sona wa bona lo re sa le ntate ntse batla mo ntsha pati ntate mo kwatshisa jareteng yae so ne ke kopa guys ke a kopa le wena motho o lo rentang ko kae kae ha o fihla bua le mastand if wena o rata di chomi if o motho spiritually if o motho wa thapelo fi jwetsa motho ha o lo hira jwetsa mastand wa o rastand wa o wa tseba keng bona ho so ke motho wa moya ke mo profeta ke rata monate ke rata di chomi so that o tlo gona o utlwa go jarata eo o dulang ko yona ntho tse o di ratang di dumeleile na if o feel ntho tse o di ratang mastand ha di dumele o re rastand o tlo gona go le wena o thole room engwe a ke re try o save a country bathong re try o save South Africa re try o solve gore ho be sharp o ska ba le dintwa ke le rata ka fela guys ntho e tsalang no re tsamaisang tate o ya makhaya o lo dula le ngwana hae so that sham ke la understand ke motho wa moya so that lena tlo kgona ho etsa ntho tsa etsa badimo a di etsetse ko ngwaneng ayo ho sina motho mo complainela ho sina motho o etsang eng ke le rata ka fela guys and as soon in the next episode yes baby